samhul pha thlani somni pahni zirtop ni kan lo thleng ta reng mai o Russia le Ukraine Indona lama breaking news a oma hemi chungchang hi kan ngai thladon ani kan puantak angkhan Joe Biden chuan a Trump top dona ruaya Russia ram ril zo kap phak tur Russia airfield te an oil facility te an mun poimo kap phak US na Ukraine ne na an pek rocket kap thui thei chi ATACMS chu Ukraine tan man a phalta ani kha video masalama te kan tar lang to a kan puantak angkhan khan helai rambial boina Indona chu ati Vung thar sot maya Russia chuan an nuclear doctrine te siam tha in an ram chung beina chanlet na turin heng ral thuam Hlauhawm zok an ram ril zok ron kap phak ang chi te Ukraine na mangani chuan chumi chanlet na tur chuan Russia hian a nuclear arsenal te a phor thei don ani kha Ukraine chu phalna pe kani nu ni reivak lova ATACMS te Russian Bial Bryansk region a an ron kap lut ta a tin nimin lam khan UK na an lo pek to nikum lama an lo pek to storm shadow te po Ukraine hian a manga Belgorod region Ukraine na an ram ri Russia ram ri ram biala chuan Ukraine chuan storm shadow som pali vela kap lut ni a soi ani Moscow chuan vo khan na natak Ukraine ne na ape a hetianga kan ram chung kap phak tura Biden an Ukraine ne na an ral thuam pek man a phalta ka wang hian NATO nen po kan bo ruak hi a so sang lowang tia soi theita lawani ti in Russia chuan US lam an vau boka hemi nu hian nimin lam khan Russia chuan Ukraine ballistic missile an kap lut ta thor mai hei hi khovel chanchin Indona a ballistic missile man masak ber ni a soi ani hial mai ballistic missile han ti hian Icbm intercontinental ballistic missile man masak ber ni a soi ani Russia Ukraine Indona hian ral thuam thar hypersonic angchi te po man alo ni to a hei hi Indona chanchina hypersonic missile man masak ber ani bokani hemi chungchang hi tunruma chuan kan lu chilanga thuiwak lavin han update zok te ang khovel media lian ten hemi chungchang hi an ron tar lang chuai maya Russia chuan Icbm a Hmang ta Ukraine beina na Hmang ta ti ania hei hian engang takin nge boruwa ka chemal don le tuna chanchin kan buat sei lai hian he ballistic missile Icbm puak wanga chiat na thleng chip chiar tarlan nala nilawa voin tailama chiang zo ka tarlan kan tum don nia Russia chuan Indona a voi khatnan intercontinental ballistic missile anti khomol pui dangkap phak ballistic missile a Hmang ta a Russia chuan Ukraine kho pui pakhat Dnipro chu intercontinental ballistic missile Icbm mangina kap ni in Kyiv Air Force chuan nimin khan an soi hei hi ni sang khat bor vel zet Indona akal nuwa ni in nimin khani sang khat le ni khat an Indona chi ania voin hi ni sang khat pahni an Indona anita hetiang ral thuam chak tak nuclear mang thei ral thuam hi Russia hian a voi khatnan Ukraine an kap lut ta ani Icbm hi kan hria tangin khomol pui dangkap phak missile lian turu tak mai khania heta hian awar heta hian nuclear ral thuam chak tak mai vo thei ani a chuti lai chuan conventional ral thuam te po heta hian vo thei ani boka Russia hian he Icbm a hian nuclear ral thuam a vo lo ni a hria tani thunga vo ni seng chuan Ukraine ta na chiat na tur hi rap thlak tur takani ama ero chu Russia hian nuclear warhead vo lavin conventional warhead zok a vo ani a soi ani he report hi adik ti fin fi ani chuan Russia nuclear ral thuam sin nuclear ral thuam kap chuak thei Indona a man masak ber ani dona chu chuan boina lian tak a chok chuakin ati chuak thei don ni angai ani tabok Russia ram ril thuk zoka Ukraine chuan US le Britain atanga andon missile te an kap lut ta a khami awang khan a beilet nan Russia hian chung ayaral thuam Hlauhawm le lian zok aron hmang ve ta ni angai ania ama khan kan lo soilok to kha Ukraine hian Russia ram ril zok an kap ani chuan chung aya Hlauhawm le lian zok Ukraine in missile an ka chua king thlaturin Russia hian ral thuam lian zok aron hmang ngei don kan ti to kha chu aron thleng dik ta chat mai
kan hriat angin US chuan Ukraine hena ni kum khan ATACMS anti Army Tactical Missile System chu anlo peto a tin UK po in Storm Shadow cruise missile chikhat changkang le Hlauhawm zet mai chu anlo peto boka ama ero chu heng ral thuam te hi Russia ram chung ril zok ka phak ni ma se Russia ram chung thuk zok beinan heng apetu US le UK te hian Ukraine chu man an la phal lok lova Russia in ral thuam aron ka chuan ram ri le Ukraine ram chunga Russia sipai omte ka na ne ro heng ral thuam te hi man an phal thung News agency Reuters in Tarlan danin Kyiv media outlet Ukraine ska profda thu soi ron tar langin Russia hian missile RS-26 rubets kilometer sanga zeriat vera kap thei chu an manga Ukraine ram chung thuk tak ka nan mangani mase he missile hian nuclear warhead engma keng tel lo hlo thung RS-26 hi kumsang ni som pani khan hlotling taka en chin alo ni to a sei zong hi meter som pani zeta sayania ari zong hi ton som thum paruk zeta ritani Center for Strategic and International Studies CSIS chuan hemi chungchang hi atar lang RS-26 missile baka hian Russia sipai te hian Kinjal hypersonic missile le KH-101 cruise missile pasari an kap chuak bok niya soi ania heng zinga paruk chu Ukraine hian an kap thlani in Reuters report chuan Ukraine Air Force thu soyaran tar lang bok Russia missile manga bei pui thlak na hian Ukraine Dnipro enterprise le infrastructure poimo tak akap chiani in Ukraine Air Force chuan an soya he beina hian mi pani an hliama thi ero anom lo nia soi ani kumsang ni som ni pani February thla a Ukraine beitran tu Russia chuan Ukraine Air Force thu chua chungchanga hian engma an la soilo he thubuat chailai hian Russia ina Icbm ka lu chungchanga hian Russia ngai po hian engma chan let na emo report emo khovel hriata ala puang lo Icbm hi nuclear warhead pai thei nuclear warhead phur thei strategic weapons anti hian tactical nuclear ni lo nuclear Hlauhawm tak ang chi rap thlak taka thok thei ang chi po phur thei ka chua pui thei kha niya Russian nuclear deterrent cha ral thuam poimo ber pakhatani Icbm ka ani chungchanga thuthanga omhnuwa UN Institute for Disarmament Research UNIDR official chuan hei hi tun ma ala thleng ngai lo thilani Indona athil tharania thil rap thlak takani bok ate adikani chuan hei hi ama athil la thleng ngai lo ani dona Icbm force man masak ber ani dona engang takin nge atho ti hi la zirchian me kani tin asoi tuna Russia in Icbm an ka chua hi Ukraine vaunana an ti ni in angai thaya achan chu Ukraine hian Russia ram ril zok an beizela ni chuan a ayana zok a chan let an in peizia Russia hian aron lan tir ni angai ani kan hriat photo ang khan Russia chuan he Indona hian kumkalta mai po khan hypersonic alo hmang towa hypersonic missile alo hmang towa ama ero chu hypersonic a hian nuclear warhead vualawin conventional warhead zok a vua thina nuclear warhead vua seng chuan chiat nara phlak taka thlen thei don ani kha Russia in tuna Icbm an ka chua hi engang chia nge han en thuak te ang RS-26 rubets Russian tongin PC-26 awm zia hi ramri emo ramri veng tu emo tina ni ome NATO in SSX-31 ti in he Icbm hi an soi mai thin boka Russian solid fuel intercontinental ballistic missile Icbm ania thermonuclear MARV payload mga thua mani boka Avangard hypersonic glide vehicle mga ka chua thei tura ruam manani bok RS-26 RS-24 yar satranga siam danglam siam changka na niya RS-24 version aya sailo zo ka siamani kumsang hela som pakhatir lam khan hei hi test lo ni to in me ni som ni paruksang hela som pani khan test ni in test masak bera hian minute enge mozat van bawro ka thlokin KM sanga zariat vel athloka test lotling tak kalpui ani chhozela kumsang nila som pathum khan test lotling takan nei chhole boka an test nun ber chu kumsang nila som pariat khan ani RS-26 hi European capital kap thleng thei tura duan ani a
chutiang strategic threat siam tura duana niya Western Europe nei to sipai bei theina tura duana ni boka chutiang hmuna nei to sipai hmun puite po kap thleng thei tura duana ni bok he RS-26 rizong hi kilogram singthum sang ruk borvel zetania warhead anti bom apai thei hi kiloton za somnga tanga zathum borvel zetani kiloton za somnga tanga zathum borvel zet nuclear bom phur thaya hei hi turu takania omzia han soifia thuak thuakela indo pui pani na laya US in Hiroshima le Nagasaki bom an thakha little boy le fatman tiania fatman zokha athok na zoka kiloton somni pakhat zetani kiloton somni pakhat po khatiang khopa Japan khopuya swa sam thayani chuan kiloton za somnga emo zathum borvel zet chu he ICBM hian a phur thei tinani ama ero chu vanai thlak takin Russia hian Ukraine room thaina na Hmang mai ni in a hriata chu Vangin nuclear warhead tuna kiloton za somnga le zathum borvel hi an phur tir lova an phur tir ani chuan Ukraine khopui chu mai wapa achang vek thei don tinani a engine hi solid fuel ni in kem sanga zret borvel thlengan ka phaka India ballistic missile India ICBM nei thatber akni 5 kha kem sang sari atanga sang ret borvel ka phak anga record ania he aya thui po hi aka phak mai thei he Russian ICBM tuna Ukraine be na anka chhuai hi boru ka sang zong in kem tam takanin vor thaya a thlo chak zong hi mekshom ni borvel zetani chu darkar khata KM sing ni sangli zanga borvel zetin boru ka chak takin a thlok thei tinani chu a chak phet don hle tinani heti la hian India ICBM akni 5 ka han en vele thuakela India ina ICBM an nei thatber akni 5 kha darkar khata KM sing ni sang ko zali zetin an thlok thei boka chutiang khop chuan ballistic missile te hi chu an thlok chaka anin vor sang thei boka hetiang ang ICBM thlok chak tak ang chi orbita invor chawa leihip na ne na tang ko pa leilama an ron vung thale phei chu air defense naran ta na ka thlak thei lo hi ni top mai chutiang khop chuan ICBM te hi an Hlauhawm ani ole tuna tan chuan khati chin khani le phot mai sela Russia le Ukraine Indona avung chhota a Joe Biden a thil ti chuan Indona lian zo ka hring chuak don ta ang hle mai chanchin thar ber hre turin he channel hi in lo ngai chang zel don nia